پفچونا و شرکو لروج هلاتا نابین دقومه سری دا جبر کو اوه کو و نابنده یعنی روج هلاتا نابین دجین هف قبول ناکن yani bejin Arap Kurdan kabul nakin, Fars Kurdan kabul nakin, Türk Kurdan kabul nakin, o amca Sunni Aleviya kabul nakin, Müslüman oli dünya kabul nakin, perskrek jber ve evşar jber ve havi dert kevin. Bu bir ara çi peyviste yani bu kumarif ve şerehane bidar rakirin çi lazime seri de gerem hef kabul bkin. Şoğla İslam eşi nvet şeşmet khwas. Dibe cuhu jihanen, dibe fala jihanen, dibe dali kokta yani dali kabile ve aşiretan daji, dali milleta daji ku hem jwar bejin gel dali gel daji Türk jihanen, Kurd jihanen, Arap jihanen, Fariz jihanen avana behenek tişta jeb cüda dibin. Cüda bun avan di serî de bi zimanê. Bi ziman jeb cüda ne. Şuan marif millet bi cüda buna ziman tenê meydanê ji milletê dinya vedqetin û bi vî hawayê çandekî hunerekî li payê xwe didin avakirinê ji bêjin wextê ku ji Hazreti Adem virda viya hatiye avakirinê haya hatiye gihîşte zamanê me. İja ji ber ku em hev qebûl nakin em di nava xwe da têkiliyên ne mirovî, têkiliyên ne însanî, têkiliyên jî ne olî em di nava xwe da nadin avakirinê. Em hev dixwazin ji holê rabikin, em dibe qê ku me ji holê rakir pirsgirêkê me biqedinê. Jegava ku mirif bi vî hawayê li hev nêriya mirif bi vî hawayê nêzîkê hevbû pirsgirêk zêde dibin. Û ji ber vê hawayê ev tiştanê diqewime. İja serokatê jî yani ji xwe vê hawayê yani ji bo çareseriya viya dibe gere demokratik modernite ku em dibêjin yani moderniteya demokratik ku însan xwe bi hev de qebûl kiriye. Ku însan xwe bi rê ve bibe û xwe qebûl bike merve dijî xwe qebûl bike û bi vî hawayê li hev binerin nêzîkî hev bin ku ev tiştê ku di nava wan de qewmiya ji meydanê rabibe têkilî wan bi hev re ku germ çêbibe. Yani alî erînî de çêbibe, alî nerînî de çênebin. İja di alî qada olî de jî em dibêjin ji me re hinek pîvan henin. Avan pîvana yek jê em dibêjin tiştê ku tu ji xwe re dixwazî ji ê qarşî xwe ê dijî tê jî ji wan re jî bixwazî. Mesela tu dixwazî tu bi serê xwe bî ev milleta ku li qarşî te yani işte cudaya tu jî re jî bixwazî. Ev tiştê ku tu dixwazî mesela tu bi zimanê xwe biaxivî, tu bi zimanê xwe bi rêxistin xwe bikî, tu bi zimanê xwe perwerdeyê bibînî ji qarşî ji ê dinya re jî bixwazî. Yani mesela em bêjin Arab ji vî hawayê ji xwe re dixwazin bira ji Kurda re jî bixwazin. Gava evî pîvana li goranê vî pîvaniya vana tev geriyan pirsgirêkê wan ji hêdî ji meydanê Iraq bine. Feqet ji ber ku vê pîvana hanê di nava ewkê di nava jiyana xwe da nedana avakirinê li ser tunebûna hev jiyana xwe dana avakirinê maalesef ev pirsgirêkê hanê tên meydanê hele ev şerê ku rojhelata navîn diqewime maalesef tê meydanê yani. İja ka li Sûriyê be, ka em bêjin li Tirkiyê be, ka em bêjin li İranê be ev tiştê ku diqewimin pirê tiştê vana jî ji ber vê hawayê diqewime. Ji ber ku Türk Kurda qebûl nakin, ji ber ku Arab Kurda qebûl nakin, ji ber ku İran yani xelqê Fars ya jî em bêjin evê ku ser desthilata vana qebûl nakin, wan pirsgirêka çê dikin.
و جبر کوان پرسکره که زیده دبن اویا دکبه هولا دکبه میدانا شر و پفچونی ایجا جبو کوان شر و پفچونان جوله ور میدان ور راکرنه که ام وان پرسکره خو به پیوانا کو مگو تشش خورات خوازی جه قاشی خورا جی ویب خوازه تشتی کش خورا نخوازی جه قاشی خورا جی وی نخوازه گاوا به پیوانه دناوا جنا خود دان آوا کنه انشالله ابسریزی چاره سر ببن ایجا د عالی جنه داشی به وی هوای مثلا ام بجه پرسکره که عالی جنو میران دا کد قومن پر تشتوان جبر کو ام جنه وک خو ام قبول ناکنه ام وک میر چا مافی میر هيا وصا مافی جنیجی هيا جبر کو وینی رینامه اوی نیزیک بونامه مدخدا ندای آوا کرنه پرسکره که ناوا جنو میره دا چید بنین اید دویا گوا شرق قومی جی تنکاری لجنان تعدیب کی تنکاری لزاروکان تعدیب کی تنکاری اوی کود نخوشخانه یا دا کارو خبات خود کن تنکاری لوان اوی کود بریندار بیاد دا جنگی داشی دا هر میدان داشی گاوا بریندار بود هندی نکاری جه پیدا تزرار کی بدی یعنی چی اوی بریندار هندی جهو که کتیه جنگ کرنه شر کرنه کتیه اولا اسلام دبی تنکاری تعدیت البریندار عجیب تنکاری اوی بریندار هانه تزرار بدی یعنی فقط معلسف هلا اوکو مثلا مجمریه یعنی دی جنگی دا جیانا خوش دست دایه که بو ترن ام جراد بیجن یعنی گابا دبا جنازه ام جراد بیجن او جنازه هانه گره بحرمت کری وردیتنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو وقت کی اوک ندایه زرار ندایه جنازه نیاری وان بیه نه زرار دایه نیاری خو ندایه درو دوره خو اوکو زرار دایه جی وان قدخه کریه وان دبيت قيت شخده ناترسي قيت نابج از سبي از هرم حضور رب خو رب تبي برسهان اشتبك ام شكردا ام غازيه ما ام الكردات كن اي شيء وصل سر وهاتن سر مالو ملك وهاتن سر ناموس وهاتن قران اولا اسلام فرض للسر وان خو بارز وناموس خو بارز ون خونه خو بارز ومال خو بارز تاخي خو كون لوينه خو بارز دبکو ام بسر نکردن فقط ام خو به پاریس جبو پاراستنا مال خو جبو پاراستنا خونه خو جبو پاراستنا ملک وارن خو فرض سر ما ام خو برخصتن بکن ام گوران رخصتن ام تب بگرن کوم گوران رخصتن ما خو ام تب بگرن ان شاء الله ام بسر بکر بلکه هناك دمك دريج جمره لازم به ان شاء الله دم دريج سرکفتن اجمره به ام دیساجی ام الیکاری ام ددوان ام دبیجن خو بپارێزن گۆران دینی ئیسلام شخوا ئەڤە لەسەر وە فەرز دەبینە شخوا پەیمانە مەدینەیە کە ئەمژێرا دەبێژن پەیمانە مەدینەیە شخوا ئاشکەرەیە دیارێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە پەیمانە مەدینەیە بە ئەبێ کۆ شریکان شخوایەتانە ڕەچێکردنە بوان را vê Medine peymana Medine ava kiriye, imze kiriye. Be ev ko le cuhu kam Yahudi am dibijin be cuhu ra ava kiriye. Ev ko Müslüman biya bu ara ava kiriye. Ev ko bitba dine ki bawer nekre bu ara ava kiriye. Avana hemuya vek xwed ditiye. Gote ez çawa ez evke kime rexistine kime unje rexistine kinen çawa haqqi min heye ez xwe biparêzim, ez xwe birêxistin bikim, ez xwe perwerde bikim, ez mala xwe, ez warê xwe, ez biparêzim, ez mal û milkê xwe müdafaa bikim. Hûn jî anî bi xweyîvan mafanin ev heq ji wara jî heye. Hûn jî karin xwe perwerde bikin, hûn karin xwe birêxistin bikin û em karbeşiyê em bikin û bi vê em tev bigerin. Gav em vê tev geriyan em karin welatê ku em lê dijîn em ê biparêzin û em ê têda bi huzûr û bi ewle em ê têda bijîn.